Televidente, un feliz noche e benvenuti al nostro programma Bonoci Corsau. Contento per noi di trove junto con voi e abbiamo qui for di un lugar emblemático di nostra comunità. Nos sta a Mensings Caminada. È un lugar con una storia molto interessante, una storia molto larga, però una storia che une gran parte di nostra comunità, na recuerdo, na anécdota, gente que trabaja aquí nanan, momento nan que toma lugar aquí nanan. A mí mes tiene una historia en el lugar que más great. Que men si me propone ese como un ejemplo, que un inmigrante que algún año pasado llega a Corsau, más de 30 y tantos años pasado, tiene una anécdota más bonita en el lugar aquí. ¿Cuánto de vos nan quizás no tiene en esa situación? ¿Cuánto de vos nan no pasan a Mensings, prometo la vida? Chit chat con nos cosa de su cafecito, turmainta o cualquier hora del día y tú cosas interesantes que a tomar lugar con paso de tiempo. Tapecei, ahora nos tiene junto con nos María Mensings. María también contanos un tiki de historia y un tiki de todas cosas bon que está tomando lugar en el momento actual. Ahora aquí, María está persona na cabeza de team de Mensings Caminada y recientemente no se llama Mensings Caminada y Chit Chat Bienvenida en nuestro programa. Nos promueve una cantidad de cambio que está tomando lugar con la intención de dar a nuestra comunidad más espacio, pero espacio mirando de un ángulo innovativo, cosas que quizás no está tin y cuando Mensings está dando oportunidad de goza, por ejemplo, el happy hour que nos pinta promover, que es un happy hour con un concepto único, es un happy hour que está incluido en Muchanán, por ejemplo. Familia, por bien junto con Muchanán, parte para de Mensings Caminada, tercera acondicionada, para en Muchanán, tiene coisas así, coihunga, y tiene personal especializado, que está cuidando de Muchanán, tanto en mayor, está sin tapa foto, goza de terraza, goza de un drink, goza de algo de comer, de bebe, y de un ambiente musical extraordinario. Pero la ganamos conversar con María para contarnos más en detalle. María, me sea contento con nosotros junto con vos. Danke para recibirnos aquí en la terraza de Mensings. Más duche mes. Cada día conocen espacio, más entre trempan nos bulo rato, pasa aquí en promedio a estudio. Pasó el ambiente está llamado para bien goza de lo que tiene aquí en un punto de encuentro. Bom venir y danke para recibirnos. Danke na vos nan para vinse canos, me está honorado y por ti, señor Gruber, de nos. Nos la guena Germán. Para mí por ti Germán de nos terraz, anto paduna un tiki un vista na nos comunidad de lo cual nos também sa con Mensings Caminada. A mí ta María Mensing, me está honorado y tan a cabeza de team de Mensings que está no solamente está un negocio, pero está un lugar de familia. Correcto. Está, y no solamente de dueño de la familia, pero de empleado de la familia que tiene 30, 40, 20 años dando servicio a la comunidad, se conoce con tanta vida familia de nós também. Correcto. Si vos han por atender, no sé si nos cameraman por dar una vista de cómo el lugar está. Es un lugar que está reúne familia, es decir, no solamente es un lugar de familia, trabajador de familia y para familia, pero que está ser visitador de familia. Entonces está más great. Sí. Está un punto de encuentro, un meeting point. A mí está un día que te envía nos está conversando cuando uno no se topa, prometo que va a pensar tanto lugar que tiene cosas, va a Mensings, va a chichat, va a posar, entonces el lugar ya no ahora aquí, pero por el hopi tiempo pasado, es un icon de comunidad. Oh, María, ¿cuántos años Mensings tiene? Mensings tiene 50 años, pero en la ubicación aquí, en January, está hace 40 años. 40 años. El abordo comenzador de mi suegro, Siger Mensing, estaba un emprendedor y un gente de negocio incomparable, como tem hopi admiração pe, tem seguro hopi gente tiene, então ela começa com Mensing, ora estava hopi young. Nanga começar na estrada, na building de estrada, e building bom aqui, depois ela vem aqui na área aqui, então ela lança su negócio for de nada, então ela cresce para inspirar a comunidade, para dar a comunidade um lugar de educação, um lugar de
punto de encuentro, un lugar donde mucha nanta visa maleza de un review ko tana mensins unda mi mama tabatabay jebami hibami ora mi tabatahanya un bon grade na school que men eta un reward eta un sentimento dushi patay na mensins caminada into botahanya inspirasyon. Correcto, correcto. Mi avisa que es un lugar que por ejemplo, no se sienta aquí dan la cosa de un cafecito, pero es parte aquí que nos por llamar de una cafetaria, punto de encuentro para fu. Esta nuevo, ¿no? No ha comenzado con el concepto inicial, ¿no? Ela começou com Buki Bar. Porta okay, gente okay. acorda de Buki Bar. Nós temos bar para dentro, ando tem pastete, coffee, ando diferente coisas de comer. Ele seja começar na 93, se me nota errar. Okay. Anto na 2011 a expandir, anto a inaugurar Chit Chat Café como um restaurante lunch. Un lugar de restaurante y lunch. Okay. Nós temos um menu mais completo, nós temos sándwich, salads, nós temos almuerzo Sí, caliente, lunch, sí. lunch caliente. Por de 10 años pasados, nós a expandir terraza com o Chit Chat Café Mes. Ya. Ahora tem historia de gente, pasó a mí, Hopi viaja compartiendo con amigos, compartiendo con gente de nuestra comunidad. Tem Hopi história, sempre a gente diz, não, viaja está na Mensings, ou matou para talento na Mensings, caminhada. Não tem um evento que vai tomar lugar em nossa comunidade, que quase obtenível na Mensings caminada, que Mensings, de uma maneira ou outra, está ligada na atividade que nós está viva todo dia. Prometo que nós passa para presente e futuro, sobre tem coisas incríveis tomando lugar, que forma parte de metamorfose, de qual uma visa que nós viva recentemente nós sabemos compartir happy hour, então nós mira que já não solamente está el lugar de tradição de nós grandes, não passou de gente de toda edad também, magia de internet, reunir gente que tipo já também tá chat aqui não, tá querendo com o nome de Chit Chat. Chit Chat, sim, também que sabem com o nome de Chit Chat. Ok. Então, esta forma parte de necessidade cibernética que nós temos hoje em dia de comunicar, tanto mensings, de compartir, sim, de unir gente, pero la ganos papia de tempo. Me tem uma história netes. Sim? Sim. De uma nossa história aí para nós Basta, a minha vida diretor de Mensings Caminada na 2019. Mi suegra falleció en 2016, entonces tiempo ahí no se tiene un otro director, mientras que Turcos settle un ticket para sobre tabata un pérdida hopi grande para nos. Entonces en 2019 toma la dirección de Mensings Caminada junto con mi casa, pero mi casa trabaja en el banco, entonces nos a mí está na cabeça, pero nós dois está team que nos está saca adelante para sobre nos princípio nanta de família. Correto. A intenção está para manter o saque como uma companhia de família. Uma companhia de família. Agora vamos começar, mira tem interview, uma conversação com uma pessoa que está trabalhando postcards. Ok. Então, está Andy a começar a sobrar, então gente local que lá começa a sobrar de hasi postcards. Mas hanya nang copy bonita, claro. me queda por vender den store, den winkel para nos clientes na. Ora meet com ele, nós tem uma conversação hopi largo. Então, em conversação, ele avisa-me que ora ele está a registrar sua companhia, passou ele hanya award, Innovation Award. Então, ele ora ele está a registrar sua companhia na apuntre com o nome de companhia lota. Então, ele disse, em um momento, me acorda de book que minha mama compra para mim na Mensings Caminada, ora me estava mucha. Estava book de 2 piratas. Então, pensei, me chama minha companhia de Recycle Pirate. Oh, que bom. A minha sinto honorar de estar na cabeça de negócio começa com maneira a história de Andy a inspirar muita hopi gente. Mucha, book por cambio de vida. Sí. Book por inspirar, book por dar vista novo de diferentes situações, book por recrear. Por favor, não te acorda agora que por aqui 10 anos, você avisa, é book é com maleza, está nutrir vida, está uma inversão de um mês. Pensei, a mim te sinto
completamente honorada por estar un lugar que está dando apoio aqui na comunidade e essa é também a missão também para seguir na comunidade lugar onde não por hanya empowerment, então não por hanya crescimento, não por hanya ponto de encontro, mucha não central para nós. Pensei nós trabalhamos junto com Snapology para nós por uma STEAM education que está é trend de educação mais importante agora aqui, para nós temos que criar muito não que está pensador. Correcto. Para sobre nós temos que vai criar o futuro de nossa comunidade. Então, em cada mucha que está gordo, motivar para pensar, para criar, para ler, esse vai virar o futuro de nossa comunidade. Mi programa nota uno. Programa de una cadena, mi programa está una idea, un intercambio con cada uno de los invitados y me tengo visa con lo que María está avisando por aquí, tengo que ver con lo que nos apapia si man pasar en conexión con el aniversario ya domingo de 100 años con Monseñor Amado Reumer lo si estaba tan a vida. Me espera que en el transcurso de la semana que nos por compartir algún segmento del programa aquí pasó lo que María está pensando, forma parte de la filosofía de educación, de enseñanza de Monseñor Amado Reumer, de cual nos apapia tanto semana pasada y ya domingo tras el lomba. Para sobra, Monseñor Reumer justamente estaba tapisa con nos en cocina en Mochanán, mira, analiza, piensa y actúa. Es decir, no actúa para impulso, no actúa para sonar avisados así tal cosa, actúa para solo lo que vos estás mirando, está donando capacidad de un análisis para vos por actuar. Y ese justamente es actividad de manera lo que esta visa es motivación para nos muchanan unga juegan educativo que los pipianos son para nosotros también son cosas compra un juega también de mucho tiempo ensamblar un edificio of un juego electrónico o nos tiene cocina como mayor establecer en necesidad de cada uno y Kiko dado momento no está así para nos ayudar a PC el hooky aquí camina no está cinta un hooky que vos han adecuado especialmente para mucha María. Sí, además nos tiene Steam son de juguete nan tú el juguete nan comienza está creciendo ahora aquí está enfocado en una línea educativa. Okay. No está purba de sobre situação está difícil. Ahora você vai comprar juguete para boyu, porque para esse está por donar lo máximo na boyu para por desarrollar su mês. Ahora você compra juguete educativo, você hace uma inversión de boyu. Então esse está lo qual nos está para pe. Você invertir en educación de boyu, pensei nos juguete não. Agora que vai mais tanto en línea de STEAM, que está Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, e isso nos tem Lego. Conocí mi preço de Lego na Corsó, sí, me tengo visa, seis personas. Claro. Pero a mí me está apasionada para educación de diferentes aspectos, sea como juguetes, sea como lanzamiento, sea como networking, para sobre networking también está educación. Pensei nós começar a happy hour também para dar um maior espaço para por network punto de encuentro con otros gente, desarrollar ideas, desarrollar simplemente pensamiento que te ayuda para tu gente por crecer. Contanos un ticket de happy hour ahí, no sé para ir un BP party actual, pero ya como mencioné, nos tiene de manera más visa, entre parte de terraza aquí, flur está algo que si mucha nanta cae, está tiene un nombre técnico de flur aquí, esta manera con visa. Tiene un nombre, pero no conocí. Tiene un nombre, la sale por mi cabeza, pero esta manera un sponsor que mucha nanta cae, nada pasa, pero además nanta ubicada coyunga, aquí den decoración, vos mira con bonita está especialmente adecuada para mucha y manera la visa para dentro tiene una sección de coyunga especialmente educativo. Entonces Hopi viaja, mira tengo una historia también de conta con viaja mi yumue me será para una fiesta. El tiempo está acabando escuela, prometo la para Holanda. Tanto digo mi no cinco pasa na mensings. Tanto su mamá me será be pero su mamá cae lá, mi no te acuerdo para Kiko, tanto mi me será buladen, vamos mi te corre, vai fiesta. Pero tengo pasa na mensings. Tanto me
di mensaje fiesta da na mensing lugar dorco non sta pura non si sali pero dico che tipo di quasi na mensing no mi devo comprare un carci passo carci nan di más bonita come poi na corsao da na mensing mi poi carci nan son di felicitación que se na y en verdad ahora passo normalmente mi también que nan mi te compro un pen mi te compro un buque mi te compro corante pero nunca, a mí dice verdad, manera siempre, a mí nunca me vin compro un carchi, pero en verdad carchi es más bonita. Sí. Entonces, ahora que no estaba comprando el carchi, ela bien realizada, aquí es por comprar el regalo de viaje. Entonces, no sabe bailar el regalo, depende de edad de mucha, depende de edad de persona. Aquí en un lugar que los pibianos se visa, Kiko no está regalado. Los pibianos está difícil, un gente. Vaya que passa em circunstâncias, e não sei se Maria passa em circunstâncias. Não, mas, pastora, mas começar com thoughtful gifts by men. Well, que mesmo, daqui depois man aqui na mês. Pero agora que botar se Kiko me está regalar gente que tem turcos. Então Kiko me pode regalar. Então aqui não vou porque te foi man botar 30 e botar regalo seguro para qualquer idade. Coisa está mais importante. Tipo já não sali. Tempurana está invitado para coisa ou não por invitado 2 anos passar, pero para olvidar de comprar regalo. Aqui não un poquito fui más. María, porque era avisado. Nos abrí año pasado, en diciembre, nos ha inaugurado Thoughtful Gifts, que está un lugar donde no tiene siempre turcos. Mi tawak, Kiko, mi tahaña que está great, entonces no está 3L. Entonces no está 3L, hopi cantidad de gente, nos hace un par para nos por seguir cambia, lo cual que timpa, por seguir cambia e oferta. Ya no tienes un co siempre. Ahora bota bim, por hanya candles, o por hanya unclean watches, o por hanya vegan leather bags, handbags, o por hanya face massager, face massager, o por hanya Bosa tur luna me pone algo nuevo dentro. Rei pensei nos avisa, no sé qué que está buscando, pero bosa que lo guste más a mes. Great. A mí tengo una pregunta para no se repita aquí, que está más interesante. ¿Vos han tenido cadeau bom también? Sí. Ah, well, claro. Y no está caduca. Y no está caduca. Eso es también importante. Y no está caduca. Envian antes regalaba un coso, vos tengo que ir temporada, pero si no, mañana vos busque más. Es la vence. No. ¿Qué exacta? Más que la vence, nos siempre está honorar nos cadubo. Okay. Más haya una historia de mentions de tanto haya, nos haya un cadubón de 1985. ¿Serio? En Menierta viva en Holanda, Antoela mandanos un email y dice, hey, meeting, ahora estaba también un CD. Y dice, meeting el cadubón aquí, esta visa que no está caduca, vos santa honore. También nos dice, sí, claro, y dice, ok, nos mi quepa vos hace una donación que es en na console. Great. So, ese mi ma guardé para sobre más años le dijo, great. Espera que Menierta mira nos na Holanda ya, pues nos sin opiende mira nos na Holanda. María, vos dan a vinta crea un papel de network. Independientemente que nos siempre está purba de haya más tanto clientela y conversación aquí más con entrevista da una intención para vos quizás mira es nanco quizás no tenga oportunidad de compartir e main tanan de mensajes de chit chat que sina dushi de 13 de novo todo eso não é válido pero vos tem network de gente que cada dia como está bem aqui nantei que sí. Vos tem cliente que está bem tour santo dia do mundo Tour santo dia mas nós tem dos bancos bandinos orei também buscan an pastechi nan coffee tour santo dia. Great. Tour santo dia e aparte de esse nós está assim lacing nós está assim atividade nan pa maior onde nós está purba de 13 profissional nan den comunidade que está den nos terraça então não está explicar diferente tópico maneira uso de social media para mucha maneira problema com o lançamento nós tem invitado também maneira como para ajuda emocional manifestar ng deseo ng anto para começar a pensar mais agradecido de Conan. Nós tem agora que já sabe nós também tem para entrepreneurs ou gente que trabalha em privada nós também tem grátis pessoa já sabe agora já viernes sorry já viernes 3 horas da tarde nós tem Q&A with a sales expert que ela vem de Holanda Dubai está de vacância aqui não então digo sabe que há Q&A with
que gente não está interessada em sales, ou seja, toma isso aqui como uma invitação. Já viernes, 3 horas da tarde, nós temos Q&A session com o tópico de sales. Correcto, great. Para ajudar-nos quizás que más amplitud, riba Q&A, una sección de preguntas y respuestas, vos han propunto Kiko, vos han tiene interés de añadir riba el terreno y imita que es un mundo infinito, no necesariamente para gente de negocio, pero para entrepreneurs, gente que tiene ideas actualmente, con pandemia aquí atrece tanto cambio, él tiene oportunidad para un especialista arriba negocio, contestar cualquier inquietud como por ti. ¿Tiene algún costo para participar? Está gratis. Gratis, completamente Bota gratis. algo coffee, antes bota join Q&A. Charla, sí, esta manera un charla. Esta es un charla, sí. Entonces después nos tiene happy hour. Es happy hour. ¿La charla está comenzando cuánto hora? 3 horas. 3 horas de tarde, ya viernes a work. Que men esse man aqui, já viernes a work, 3 horas da tarde, não olvida. Por vai riba Facebook, anto registrar também, lo tá bom, dor de COVID nos tem que quanto gente lo vi, solo me lo recomenda vai na Facebook, anto registrar. Of manda un email na info@mensins.com. Mensins. Con la que nos repetía así. info@mensins.com. Ok, perfecto. Ya vos tienen email address y si no, riba Facebook de Mensins. Mensins. Mensins, riba Facebook y ahí tienen toda la información de una sesión que lo va a estar sumamente interesante. Yo no está directamente por de Mensins caminada. Manera nos avisa, un lugar de tradición y me tengo que aclarar una tradición de excelencia. Para todo un lugar que tiene un stempel de calidad, de bom serviço e já nós não vai invadir privacidade de gente na conta que nada, pero tem mais hope gente no momento não aqui amigo não que passa comida nós com maravilhoso por quanto gente tem ao visitando Mensins aqui nada para sobra também nos gusta vai caminho para nós topa gente. Para nós conversar com gente. Sim, Bantopa. É célebre palavra, é célebre frase aí de Bantopa, que tanto nós acorda com o que está sucedendo. Hoje em dia, aqui não é possível. Nós vamos cumprir com algum anúncio de esta que assim nosso programa possível e diz nós continuar com mais de nossa conversação. Nós nos invitado Maria Mensins diretamente for the Mensins Caminada. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente worta clapa servibo na momento que você comini abo. Bom Mr. Prek e boque evita disalicas? Não preocupa. Lap de Met tem a solução pabo. Tra cita ao mês. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Llama-nos na 736-1030 of e-mail-nos na info@lapdemet.org e nós também pregbo tena bocas. Se bo não por llegar cerca Lapdemet ta llega cerca bo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial ta ponen a bo disposición de manera más safe y confortable para despedir bo difunto en compañía de bosernan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tour comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto.
Shannon, y nos está continuando directamente por Dimensings Caminada. Nos está pasando un rato sumamente contento que men, aparte de traja, aparte de hasi, nos entrevista para nuestro programa Bonochi Corsao. Ahora nos avisa un día Corsao, pues nos hace el del día, pero nos está saboreando un cafecito Mashadushi mes. Me que aprovechar de hacer una recomendación, nos apurva que nan un sándwich, un baguette Mozzarella italiano. Mozzarella di Mozzarella, queso, mozzarella pesto. con pesto. No falla, no fallé, please. Pasó un gente a convencerme con mi mestera por ver, más por ver, y está Analia me dijo que se cosa su nombre. Analia a convencerme con mi tinco purva, pesto, mozzarella, eta mashadushi mes. Pan blanco, lo que posan que, pero mashadushi mes. Y el cafecito no tiene comparación. Well, nos avisa que nos tiene machacos de cuenta de lo que está tomando lugar actualmente y lo que está sucediendo aquí en la Mensings Caminada. Promete que se la ganamos de un cumplimiento, de nuestro compromiso con los anunciantes, en cual de más importancia, y nos tiene acordado con la Agencia Funeraria del Señorial, de una organización con más de 37 años donando servicio, arriba un terreno sumamente difícil. Pasó servicio funerario, está encerrado no solamente una cantidad de trámite, pero también un compromiso más grande que está requerido de palabra respeto en primer lugar. Esta PC nos pone énfasis, profesionalismo y respeto. 37 años donando servicio de base de una capacidad profesional sumamente grande y de palabra respeto, esta marca ética con cual nos está haciendo nuestra boba, así nos dona respeto na famiglia di defunto, na defunto su memoria, na visitante, na turende, tureserna che in una situazione sumamente difficile. E papiando di rispetto, nos dona respeto na regolazione di governo e nos sta installando drive-thru, specialmente disegnata per poter chiamare a io, na ser che in un ambiente safe, confortable para la famiglia e rapido para así poter cumplir in un'atmosfera COVID-free, lo cual es sumamente importante hoy en día. En nombre también de Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización que ha cumplido con nuestra comunidad una jornada impecable el 1 de noviembre, que acaba de finalizar, donando sostén a la campaña No Shave November. Nos ha comenzado a poner cuidado de barba trove, pero nos avisa que barba para formar parte de la campaña y Lab de Med orgullosamente estaba un sponsor, pero recuerda que Lab de Med te queda donado el servicio de porta de casa como parte del compromiso para flexibilizar la manera de dar servicio. Lab de Med, Laboratorio de Médicos, además de dar tour e servicio correspondiente na examen de COVID-19, tanto para viajeros, residentes, etc. Nos filosofía de trabajo con la palabra confiabilidad en cada test, para así duna el resultado del examen de la cadena tradicional de cuidado de nuestra comunidad, con 100% de eficiencia. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. Na nombre de Bombini Supermarket, di con Bombini, pasó Bombinita Dushi, Bombinita Cozy, Bombinita un lugar que brinda botas y compras de ambiente de familia. Bombinita además una metodología que te pone que cada uno de nuestros donantes como meta donar el mejor servicio. Nos tiene una variedad inmensa, manera siempre, nos tiene frescura en cada uno de nuestros productos, pero nos costa el servicio. Poder entrar con un smile y salir con un smile más grande ainda. Ahora el baúl de un auto, botar en qué saco, en el baúl de un auto con un smile para sobra Bombinita Bocas. Wow! La nombre también de ABA 777. Nos tiene cobertura para el flúor de Bocas de mejor calidad, de mejor precio. Nos tiene una selección grande de material para así duna e final touch na Bocas com flor bonita. Tem exterior de Bocas, corda, clenco de caia, da clenco de caia, clenco de cas, da clenco de cas. Nós está recomendado para assim visita de nosso showroom e variedade que nós temos de clenco que nós mesmo desenhar e que nós mesmo traja com a melhor qualidade, na melhor preço, aí na Helming Macron Wills Boulevard, net na Punti Hanchi de America West. Na nombre también de Sambil camina Mensings Caminada también está na Sambil. No está na Sambil, vamos a Mr. Biohacker. Sambil ya tiene calendario de luna de diciembre, claro. Nos avisa que
Pasco está na Sambil di con. É ambiente de mais bonita, é ambiente de mais confortável, 100% protocolo de COVID, bom em cada outro, pero además já nos signos de decoração de Pasco, tudo para custam tem sua promoção para fim de ano, maneira tão tradição e a quantidade de eventos que o Sambil tem para donavo, é ambiente mágico de Pasco, está guardado todo dia de horário adaptado especialmente para a temporada aqui e o turnos personal na boa disposição para dar uma oportunidade de gozar de temporada de Pasco e fim de ano, onde mais na Sambil, mais que shopping mall, mais que centro comercial. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente a telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servir na momento que você comini abo. Well, nós na Mensings Caminada, esse man passar. Nós duna bombinina Mensings Caminada de nosso programa como um de nossos sponsors e nós está aqui donando fé de lo que nós está visa em cada promoção, que é um lugar único, que é um lugar mágico e que é um lugar que também sigue cana com o tempo e hoje em dia inovando dentro do setor que ainda não está dando serviço de com. Para sobra é parte de book handle, é parte de livraria, a maneira nossa visa em espanhol, é TI. Viste que uno tiene un lugar más completo para lo que te trata, book handle na Corsau, para variedad, para cantidad, para calidad, turcos e dentro cumplir. Lo que vos buscas, vos tenés e dentro. Pero es parte, aquí fue, que también es un parte innovativo con nuestro papel de en el segmento anterior, también llena un espacio, no tiene un lugar con magia de Mensings Caminada aqui na Corsau. Tanto, van a realizar un esfuerzo, van a innovar en el espacio aquí y hoy en día nós não podemos ir. Passou toda gente de maneira mais visa, a mim vai mostrar quanto gente tem aqui dentro, não como não pode, mas não está net, que a gente está brindando um coffee, não sabem com câmera, não está lá que a gente não tranquilo, mas tem grupo mais adulto de nossa comunidade que frequentemente também compartilha aqui na Ana. Maria, nossa papia, agora aí que você vai Sambil também. Sim, nós decidimos para nós servir nossa comunidade mais mio, nós vamos portar, agora nós vira mais acessível na nan, cultura gente que está vendo Sambil, então nós trabalhamos em colaboração com Sambil também, para quem nós está agradecido por sobre esta teamwork. Okay, então nós queremos de colaboração está saca nosso país adiante. Nós começamos a coffee shop, book shop, está super cozy. Este más o menos un resumen de lo que vos antes aquí nada más, es un concepto. Pensei no se llama Mensing Express, pero nos está probando todo lo que nos porpa, nos tiene mayoría de cosas que nos tiene aquí nos tiene allá nan. Pensei, no me estar un shopping night, pasó toda noche nos está abrindo Sambil. Oh, Turja domingo nos está abrindo Sambil. Orei no tem no está 24/7, no está tur dia de Simambo por haya Mensing, sea aquí na Rui Catucci of na Sambil, anto después nos está cerra aqui no está toch ainda abrir na Sambil. Nos está purva de servir nos comunidade de minha maneira que nos por. Correcto. Servicio está nos staple. Eso es importante. Llega a Sambil, na porta principal de Sambil, assim na Podrenta, na Bomang Links, e nang ta Mensings Nos tem Caminada. bookie, nos tem coffee, nos tem regalo, é parte novo de regalo que nos tem aqui, nos transferir aí também. Tem esta bota dentro, bolahanya algo que vos gusta seguro. Correcto. Well, esta es algo que realmente para nosotros está satisfactorio de papia de un programa de inversión, de expansión, de crecimiento, especialmente en el tiempo actual que a mí da está pensando 2-3 viajes
prometo dar um step assim importante de abrir um negócio de incertidumbre. Para mim, uso uma palavra com COVID-13 para sobre a gente queja-se coisas, pero nós não sabemos que outro manhã vai suceder. Então, nós me sentimos fé e nós me trabalhamos sempre em cada programa, me dá assim recordatório que nos responsabilidade para se nos parte para purba erradicar a pandemia aqui. Se nós está comportar, se nós está se nós trabalho, se nós está cumprir com a regra que cada lugar está estabelecer, nos por ajuda para coisa que passa mais ligeiro possível e conta que se está para viva com ele, ou se está vai queda, ou se está vai, não está coisa para nós vai pensar e vai agora aqui. Lá nos pensa positivamente que se nós está atua corretamente, está vai e portar eta vai. Nunca nós não sabe. Se nós está queda assim coisa não robês, eta vai queda junto com nós mais tempo. Sim, não, a situação está difícil para toda gente, não para só nós também, se nós não la sentir, nós toda sentir, pero nós está que sigue querer em Corsou, então a mim personalmente ta querer que tem lugar onde vou por ganhar buque, onde vou por conectar com outro, onde vou por inspirar o mês, onde vou por crescer o mês, desenvolver o mês, tá sumamente importante, especialmente no momento não aqui. Grupo Germán Sacuata é buque não que vende mais tanto agora aqui? Nenhuma ideia. É uma de desenvolvimento personal. Sim. É sei me tá ganha master para sobre mita com gente está buscando para crescer. Ahora gente está crece, 2 gente está crece, 10 gente, 1000 gente está crece, nossa comunidade está crece. Great. Nós está vai adiante. Bom. Buque está uma inversão de bom mês mida, de bom mês futuro. Cada coisa que você tem interesse, hoje em dia nós está solucionando coisas com internet. É verdade, nós não podemos dizer que não é verdade. Internet ajuda hopi, pero lançamento de buque é algo que me quer Maria, nós 5 hace outro programa para nós papi 16. Passou nós por Google Kiko Kuta, nós por ganhar informação de Kiko Kuta arriba internet, pero lançamento de buque tem um valor agregado, que men botar ganha conteúdo que te hasta, vou por ganhar arriba internet, e é mesmo buque, pero o lançamento de buque. Ora, é experiência de botar buque riba de momento, é rolô de buque, é intimidade que botin com buque, sei não por cambiar. Então se vai papeando de inovação, se você não está ganhando buque se que nós bota contra nós está bestela, então de 12 semanas botine aqui não. Você tem que vai para na aduana, você nós está direita turcos para nós está bestela, então você vem aqui na, meu buque chega, ok, great, você vem dar café, busca buque. Nós pensamos que é mesmo uma emoção, você sente, ora você abre o e-mail e você ganha carta, e-mail, riba que chama, inbox, você ganha e-mail de gente mais estimada. Nós pensamos que você sente emoção, ora você sende o computer, ganha de inbox e-mail, ou ora você mira a banderita corada e o postbus está arriba, você vai, você ganha postcard de gente. Já foi quando mandava postcard ou carta. E não está igual, não está mesmo coisa. Esta é thoughtful, esta é pensamento trai-je. É muito nada para dizer que nós está chapo, meu. Não, você você tem estudo internacional que está visa que precisa é gente na guião agora que te sunan que está indo back na book anto na escrevimento. Você quanto journals mucha nan yon ta comprando agora aqui para sobre nan que escrever, nan que vai nan tem mita querer nan tem overload de technology, de social media, de tudo isso. Kunan é precisa nan tá indo back na book, na journaling, na comprar carte. Comprar carte manda gente eta é experiência que você ganha. Ora você escreve carte, então você põe em post para mandar gente, você imaginar que acaba com a pessoa ele a reaccionar, ora ela ganha sua carte. É uma experiência outra. É quando um chiquito aqui tá llena de vida, está llena de vida de outra gente. PC nos chama área de regalo thoughtful gifts. Para sobre você pensa arriba a pessoa me diz, já vou ganhar satisfação. Para sobre você colocar
cual vos te vais de una persona A, vos por imaginar su reacción correcto. cava. Y de mes es parte afectivo tanto de emisor, es un que te mandé, como de receptor, está completamente otro. Sí. De recibir algo que nada mandado a un cosco, vos te poner en computer, premi send, esto va para tu rende, nota. A mí me pensé aquí que me está así. Normalmente nos trae un Christmas wish visual, nos mandele para turnos relacionados durante nuestro programa y nuestra compañía, pero me avisa que conoce así. Trae carchi, compra carchi, conoce así. Ahí no sigo decidir, prometo que vira lá. María, actividad que vos han comenzado últimamente. Ya nos tienen ya viernes ahora, conferencia, 3 horas de tarde. Esta una sesión de preguntas y respuestas, riba business, riba comercio, riba sales, riba venta. La gano se llama su nombre, esta riba venta. Pero me está seguro que si vos tienen una idea comercial, también vos tener el network de gente que lo va a tener. Hope información, pero mira que recientemente vos también tiene un workshop de Santa Claus, vos tiene un happy hour a tarde, 5 horas, ¿no? Sí, mitad de 6? 5 horas, ya viernes, con live music. Donanos un briefing de 6 con qué cosita. Esta va de filosofía de dar un lugar para familia. Kiko nos hace, Turja Sabra nos tiene una actividad con Pamuchanan. Turja Sabra nos trabaja junto con Snapology, que es una compañía dedicada para Sinya Muchanan Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Anto, nante Turja Sabra nos está schedule nos está poniendo en nos programa un workshop para en Muchanan, esa ya sabra meinta off a tarde para hanya más horario nan taba arriba Facebook of Instagram y ya viernes nos tiene happy hour donde en Muchanan ta bordo entretener para Snapology y en mayor nan por cinta pa fo con su amigo nan nos tiene un banda marcha great kuta AM acoustic meanings nanta toca super great, pero día 17 de diciembre nos tiene un grupo de gaitas. Está bom. So, Día 17? 17. Está arriba un ya viernes, ¿no? Ya viernes. Nos tiene happy hour con grupo de gaitas, nos tiene ayaca. Nos tiene ayaca, nos está como Simán Promeco Pasco, y nos está comenzar church para nos celebrar Pasco en grande. Great. Receita día 17, 5 horas de la tarde. Ok, ya viernes, día 17, que otro Simán, 5 horas de la tarde. Sí. Aquí en la Mensings Caminada, con gaita, ayaca, que me entere menú de Pasco y además el ambiente musical también. Día 22 también nos tiene un grupo de como aguinaldos de Navidad, pero como un coro. Okay. Nanta bien ambientada a tarde también. Se ainda minosa el horario, pero por arriba Facebook para ti. Okay, para día 22, 22. Sí, queda pendiente. Ambiente de paz. Recomendación, como está durante el día siempre del programa, sigue vía de Facebook, en el Facebook de Mensings Caminada, en ambos Santana, tu programación, tu actividad. Siempre tiene algo nuevo. Siempre tiene algo nuevo, eso es importante. E innovación de modalidad nueva de un Mensings Caminada adaptada al tiempo actual, caminda interfamilia por bien compartir un ambiente dushi, es mucha nante en su espacio propio, de su mesa un ambiente y ya nos turco que darle un cafecito, es nanco también en happy hour de viernes, por darle un viña, por darle un coi bebé, tiene una especialidad. Como no sabía mesmo, Spritz, Aperol Spritz. Si vos no conocés, vos bien por ver. Aperol Spritz es un aperitivo que está guardado usando en Italia. Tour día 5 horas de la tarde, tour gente te bebe Spritz. Está delicioso. Vos antinco bien por ver, entonces tiene para 9.95 solo. 9.95. Entonces, que más grande, más duche mes. Si no, está hopi duche. Ama mira, te blachi nanta sali. Hopi gente te guste, pero no cinco por ver, me que invitamos también para bien compartir el ambiente de ya viernes, más duche mes. Ya viernes aquí tiene happy hour trope. Sí, ya viernes aquí tiene happy hour. Kiko está great de happy hour de nos. Vos no me ser babysitter. Correcto. Vos también como you, Snapology te toma you. Abo de cinta para fora, dá o spritz duche, anto passa super bom com um bom ambiente musical, com bom amigo nan.
passa dushi, para sobra agora que a situação está difícil, nós mester de treat nos mes ticket. Sí. Está algo, Shonan, que quizás vos anta mirele como un propaganda, a mí que visa lo que realmente psicólogo está recomendando mundialmente, no una cosa uso, mundialmente. Para nos esquema emocional, psicológico, nos hay muchos la. Nos en 2 años, tas la tras isla. Empresario, tas años la. Pasó en compañía, ta pasa de situación difícil. Familia, tas años la, pasó más que una ocasión, nos me será quedar cerrada na casa. Ya, su malo, su bon, pero esta crea un shock, un shock psicológico. Para la comunidad completo, esta turcos a cambia, que men nos no aduna nos mes compensación suficiente para todo lo que nos pasa. Nos no por abajo con vacancia, es no por abajo con vacancia, más ya hopi trauma, con examen aquí pasali, 48 horas por mes, 48 horas después, llegan a un camino, no te avisado, no, esa aquí no te sirve, botín que queda un día más para pasar un test, que men viaja a un día, está un dolor de cabeza. Dan que Dios, es no que tiene oportunidad, por siquiera sale un par de días, y aunque tengo pasa entre trauma aquí, está un problema. Pero, ahora aquí te pensé, tiene empeño de parte de empresa de manera Mansings y Chit Chat de crear espacio para nos disfrutar un rato. Sí. No me estar la que mucha nan na casa, no me ser la que mucha nan se casu vuelo nan, sino que el vuelo nan también está bombini, pero mucha nan está en un ambiente completamente cerrado, con erco, con gente capacitada para entender con nan y también no está disfrutando de un ambiente de happy hour, de un horario normal, de 5 horas para 9 horas de noche, no está hopi trempang para llegar a casa y hopi trempang para mucha nan también, que me nos cinco tener cuenta que si nos no tiene el lugar para la un camino, tiene un espacio que nos por disfrutar de en familia junto con mucha nan. Nanta país de su área y no se queda de nuestra área aquí. Sí, ahora que esta tour rondó de salubridad mental. Correcto. Salubridad mental, pues sobre hópicos, manera Germán te avisa a suceder. Entonces, a mí da hopi contento de comences por ir a un lugar donde tour entera comunidad. Por ti un alivio. Por ti un alivio. Sí. Y hopi viaja, honestamente, bota sali y no tiene suficiente lugar para ir. Bota visa, ya el lugar como conocer. Lo que nos acaba de mencionar, mayoría de viaja, menos que mencionar, y un problema, pero obviamente tiene lugar en camino de mucho no por ir. Tiene lugar en camino mucho por bye, pero después de un rato, muchos te avisaban, papá, ¿qué hora no se va a casa? Pasó no te lugar para nada. Oh, misa, mi tiendo, ay no, pensé, mi está creando espacio con mi mister. Correcto. Entonces, aquí tiene una posibilidad para bien compartir en familia y bien compartir con mucha nan. María Macha Danki, agradecido inmensamente para recibirnos aquí en la Mensing Caminada. Nos está llamando Mensing Caminada también para confianza de nuestro programa. Invita a esperar que vos dan tour por allá. No solamente conversación aquí como uno más grato, vos será conocido cabezas de entero team de Mensings a buen día y invitación para vos también visitar Mensings, no solamente den mainta para el cafecito más dulce que nan, pero también den horario en día tarde y especialmente dentro de actividad nan kuting, no lo olvidar, ya viernes ahora 3 horas de tarde, lo va a tener una sesión de un profesional, va a venir de Holanda, de pregunta y respuesta, riba venta, cada uno de nosotros que tiene intención de crear un negocio, cada uno de nosotros que tiene un negocio, si está yendo malo o está yendo bon, no te importa, hecho está que tiene un espacio especialmente dedicado para vos. 3 horas de tarde, ya viernes ahora. María, danki para el cafecito, danki para conversación y danki na vos sintonía. Tenemos próximo programa para nosotros, para otro y visa otro. Buenas noches, Corsao.